ai zo ka pu yang ram lu he chúng ni an lo chwa san to a chúng phan na chu district council hun lai sang khat sa kwa sang lai ma riat to lam sang ma pa kwa kum ki kang lai ve kha ania so ti lai chuan an chan ma ri ka na chu chan ma ri ko na tama kong hu zo Zion Street kal phei na kong pui salai so nia silai ka an ju na ani a thang lam ram zo si buye tanga bazar kal kong le ia tsaro nuwa lang ti nuwa lang zo chu sangrai ko ilan lo in new market kam ti ka bazar so an lo boka sakoro in kan te thina sakoro andana ani chuan district council ko lai khan chuan chuan lo sang lo an sinai ka sin na ko chite nia an son so hea ke chuan saan mari thei kan ti dia charu thei kan ti solai an ram te chu ni mautan ni le no bula ku nei tu ten an theta an sakor in chu dot pui new market kan ti chok le na do so alo ni ta ani chu ni lo le an ram chua san chu tuna mini ko kan ti Mizoram New Capital Complex kanti Secretariat Komnas HAM ani yak cucu Pulau dia asal rasa kuasa sampai dia pasaya Chief Minister tak interim nila walau ni tak kan nama seperti singan ya sampai kuasa sampai dia pariat kan asam rakyat Kristen Union Home Ministry palain Mizoram Sarkar kota ante ini tujuh sang hilang pariat sekretariat sakania sang hilang pariat kan selain fungsi sekretariat amnatan UFS kalau kita buk ani heng kasoy tehi PDF in kanda au katipan hard copy kan siama tin laki na kasoy itu Mizoram Sarkar ina Memorandum of Agreement Asia tujuh so copy kan dia aduan kan keteko ani Rum hi siama niya sang hi lesson Papua Desember ane sang hi lesson ni Patum September tujuan kang mun hi au rum hi nang ram kan lo chuasan wa chuasan le hi asam rai pu jet an mai ani amaro chu sang ka tu somre le tak saria ulan de Chief Minister Long Ning Khan ngai poi mo hasa berte jinga ai zo ka pu chu tama sang rai pu so hi ani ya ma ala ha ko pa tujuan mana mana trong singa koi ai kan son chu ang ki chu zo ko sang ani se in tu kasia alo ni ta seti laya Revenue Minister Putong Lui Hong Chuan Pan Ho Takin Ma Ana Suita Tuna so pasang ram so tuti lai chuan ni malram alo ni toa mi zanile somale aliveli ram alo ne chu compensation te ka lak sak ngai ka chuan sang ka sakwa somre le pasari Julai ka chu ram nei tu tenen tang chuan Mizoram Sarkar dan hangin ram chulak sakta oisa po vai be sekhat don lai an se ne ani amaro chu asam rat so ka se to an so sanan se he to nor ani nuwa me ni som tu pakhat sang ka sakwa soviet le ariat khan zo pasala ram chu sam rai pusta turin Mizoram Sarkar chu akan henia chu le ka chuan pu dem chuana ai khati laya deputy commissioner khan ni na in asam raj pu ai ring kane ku saram singan asai lo ani rei lo te tu pu dem Sarkar lam thu ka lo anta ka president ru kan ni kan asam rai pu chuana tu hi nasa takin achuan ta ani
Assam Rifle chuan la man nei zinga chuan ram in te te lu ka kan ling lo bang an tia chuan te turin mala kania sang ka sakua som ko pariat atanga sam hi le pariat unkara MNF sarkar kuzorama kai thuai alo din le ta ka khan an ram luang za chu kum sang ni le par khan Director General Assam Rifle lan anita tilaya mana tu pulau ring sana tilaya bin minister tu atau minister tu kani kecuali anin sakna tu deh angka nasa kating kan CM puzaura macuan abai puita kecuali sambil lepadir March di South American Union Home Ministry tuan baik dia se Israel somni lepas saya cuang se arus sang serta ken kontraktor turutan po Union Home Ministry Engineering Project India Limited EPIL aron tanga anin maan tani sangi padia sang sonang malicu ahin tebang tak kok in sangi padia in kana MNA in Saulova Assam Rifle chuak tura balak na ko chu nasatakin akai la paleni sangi le som padia ta MNA flow sarkara tu zolong tanga kai ko Ministry alo binlihan nama sabera malak na may koi mo singa Assam Rifle chuadi malak na alo nileta February som pakuwa sa nile som pakukan Union Home Ministry chuan Assam Rifle DGAR nilena DGAR silonga media ay dolo tangin AR ke zong kasama me ini som tu pakat sa nile som pakok main aling son turani aron kita tran sikimin na han trang lea sipay han trang he buhay ta kok maya sipay officer hau hi ni fel tak alaw ni ve se tran pun akan siam cho buhay ta ta chuan an mamong tu chi sang rang te kan ding sakat chalo internal ro ta chia tui kan hutam to lo electric min te tu ro mo lo piang sang ram ka chuan na mang nei masa kang chuan lam song song ka ti fel sak turin chief minister pura ma chuan te to pa chua hun nge te po apat lo tin chu ti lai kan chief secretary kulang nun mo chu ngo te kan home commissioner ko is na le mo te po atira ina Assam Rifle te contractor tu ne ko hoi thum joint meeting ma to ka chuan Mizoram sarkar chuan Assam Rifle ten an complain zo song en mo te hi kan ti fel sak to atena ro hi chuat ka chakin kan ti sak zelam in zia ken ta chuan March so pakan sang ni le som hi kan Home Ministry chuan DGAR silong ne na bo sector headquarters state le battalion headquarters te chu ai zo ko pi changin furma me sang hi le som hi zo ko sanga son per ngai tu ni yoda a hoi ni na ta na se le ta tin ai zo ko pi changa zo ko sanga ani son nei do ti an nim he tanga chu ma ti som thum pakhat sang ni som ni main nen ro chiang la fur pui lo ten ma me sang ni som ni ini son te nei tu ni ti an siat tel ko ani chuan khatiang lo ni ta kha sang ni le son pakua an chona tu order Union Home Ministry na siam ta kan Mizoram sarkar chuan an so na tura in rem siam na Memorandum of Agreement draft asiam ta chu draft chu December ni so pasari sang ni le son pakua Assam Rifle ne na pe anka chumile kha chuan OSD to Home Department Mizoram sarkara bu David H. Tang liana ming asai na ni chu MOA masazo imayam anu sang ni som ni patu mawa MOA masazo pa chuan lands to be vacated and handed over by Assam Rifles to the government of Mizoram di achuan
pakhat na main barak area Lamwal Chede in battalion headquarters office area quarter guard Chakla in quarter guard Telboka officer mess at Telboka AR playground Apela school area le residential quarters at Telboka ni in adang le chuan mandir area war memorial le empty garage motor transport motor anda om na kalai kat per turani in sunrise beer in atel bokanga McDonald hila asam life fulina round te in commandant Bangla lock house atel bok turani ti khala Mizoram Sarkar Home Department in Kulu takat MOA draft si achun sang ni le son takwa atel ani hi sang ni le som ni le patuma po atel bok ani chu bangin kan chief minister na tak di ha du long teng poka kan chief minister ti mai la kan chief minister kulal oman lock house te ko dargar le chung tang tong song sarkar ma sain MOA draft khan asam rai san tu ma a soi la kha chu thu dik lo ku ko la ni voi ne hian kan soi la du wa ne mi ka soi tuang khan sang ni le som pakwa MOA draft le sang ni le som ni le patuma MOA final na Mizoram Sarkari MNF Sarkar hung chuwa the ru hi in du chuan PDF in kan ka ti chuan chu sang ni le som pakwa MOA draft masa chu AR ho chuan an chang ka a lai ta ka hian kan siam hian thil la zir chiang lo wa a khet chiang lo emo ani lo chuan a khet thadu lo ani taringa asam rai kolina an thil pu chu an point number paruna chuan AR hui an la cher sui tu an la lo sui tu chu quarter guard hills complex akhar som pali le achang le rau school area akhar khata rau in heritage assets and building lock house and commandant Bangla ka ho kha kan la chel sui tu ni an tiya mase Mizoram Sarkar chuan quarter guard hills complex AR te hian operation kan an ma mo na Mizoram Sarkar in Akhilova AR hian an chu sam nei turani ti chu final MOA draft chuan an te ta a in heritage asset le building lock house ke hi AR ke hian an lu asui tu ani lo war memorial ko hi zo pasanga an sol tu ani ti chu draft chuan chiang takin zialan nia asoi tong khan a copy hi kan te te choni chu September ni som ni le pathum sam ni le som ni le pathuma ke duani MOA draft ni dum ro chu sia tangin ha la chuan in kan bo ro hom to emma kalama kan sarkar a sak le nge pura khala bok si kha chuani mala kalama ikan sarkar ara jetiam sarkar alo pia ka te chuan ni hian agreement an lo siam ta a chu an agreement siam chu kan ding siam ni ka lo ba NNA sarkar ina MOA ra lo siam pom ra lo ngai tu khan ka ngai dan chuan ai chema agreement sign tu ama Chief Minister Ngayon Asoya MNF Unai Chuan a stakeholder department zone so PNE, PHE, PWB, Land Revenue Council so and Rona Mizoram Sarkar Tan Huntu like to tanga kill in put takin and nero chu Delian Zinfa House Chief Minister in Asoya Defense Minister 10 Mua, Army Chief 10 Mua, Home Minister 10 Mua,
DIP ten hu ki kha asoi ni tha em ma draft em tu pom lo rin cho te nei ko man ti ho ba ho draft sia ma mo pia an sia ma than to kan ngai sai ta mai ni ti ama chief minister le so ya mi pa ngai kan chon mak ti lo ko la ka ti til bu e oi mo em ha ke chuan an MOA sign ta chuan October ni som ni patu sang ni som ni palia MOA an sign ta chuan Sitelui area san ka na charge area le babu tang te hi pathum chu in an chu san tu ni kenia an chu san en chu ka ha lo wa Sitelui charge area babu tang in adang te hi academic session so no April sang hi so hi le pat nga ralma ran pe tu te anni chung te chu lam mol main barak complex unit hospital le Assam program land and building water fields complex le building te school area war memorial le mandir te every chu cho san tu ra ki anni long sang dik nei tu ra kan be sia e aku lagi ti lo ni ani ke ti kan ha kan du sa ani aten di kang ne ataka sen chu ni ne ni lo ti lo tu ma kan lo soi te om lo be ti chuan e an tra aku ne ni ke chuan e su ti takin main part chuan MNF na final MOA Asia September ni som hile pathum sang hile som hile pathuma athe lu khami ang deu diak diak kha ani te kani aya that lo na chu pakan na chuan ke ni chuan ni tira ka sai lo khan unrange area le DID residence Raj Bhavan Sakhi en chu lo chu zel se kan poi ke ma se condition nei ro se kan pia chu condition chu Assam Rifles sia an ram luwa hian chi an pe ve nga re re chu wangin heng nun ni te te thating da rangin chi ve chi to se ti ka kan pe ani ten chu lo le chuan Assam Rifles an demand chu so ko sanga an rang lo kum song ko pa ko dana lan list kan pe so ka ri na pe so automatically renew ni ro se ti an nge ko pa ke ni chuan chu chu kan rem ti ko pa danin automatic renewal aji klang lo aphal na kan ho chu bangin lease period atop dona atharin an deal ku ban ti kha kan MOA draft kan telan yen chu lo le chuan chalo ka ti kan hu laya an soi na agreement palina sina Assam Rifle ten ai zon ka poi chunga an building tele hun ram ro me ka infrastructure ding lai te tu din huna aman hu depreciated cost chu in Mizoram sarkarin paisa peang yen agreement number 4 sia an hun tui zong zong hi depreciated cost in a chu ta ba Mizoram sarkar hin sang nge batamo kung sa chuang din to ko ta ga ti so ensa man ne ni o a choi don Mizoram sarkar hin paisa agreement angat ka ngat chuan hi a humiliating ka tiya a cha ka an transan pakat chu heng kan hulu ta hi Government of India Act sang ka chakwa som thum pangala angin Union of India UOI property ni so bangin African kan lo ma se
law kan exam kin ka long department